Pak, ada nemu bangkane lewat ya. Wah, cailah deh. Beli aja, guys. Nih, uling laundry. Mencari kali jauh, kerajaan ini menyetel. Bah, masa liburan kene keur melali, Cang. Iya cara cai petang lama sama pakai. Di masih senggar bakal pipis. Peh, ajang sang jerman itu. Menghijau cikan malay. Kerja nen nekan dene. Sultan mah bebas. Nah, aku kerbas mah. Lain melalui tiban cepoke ngaku sultan. Jangan jadi ini. Numag mana yang kan bukan sih? Petawangnya raga ngamah roti kene bien mata. Peh, menengke liburan cai ini. Menghijau gaya mana li? Liburan tak nang jai. Ida-ida jam aja. Tokyo, Kyoto, Osaka. Makan di restoran. Transportasi si Kangseng, PP. Pot tau aja. Lain mulu sultan. Joh-joh melalui. Jadi melalui bentiban maro cingidang melalui. Mau ngomong, ujang cai di negara sama roti. Mana sedek bos ancang sih roti beli. Beh, kune sultan. Misalnya sih di restoran sama. Ini guys. Yang awal liburan mulus aja Cang Sultan. Mesod liburan? Bien kembali dari Bro Sultan raga.